Assalamu alaikum. Doni KG kanalımızın görüşleri, жалпы mal çarba görermandары, саламатсыздарбы? Bugün 14 Mart 2026 yıl. Чүй облысы Сокулук мал базары. Саан уйларды, боз уйлардан, кунажындардан тартып көргөзөбүз. Биз менен болуп каналды колдоп бирден лайк басып көрүп туруңуздар. Анда эмесе кеттик туугандар. Реклама үчүн номерлер 077 388 350. WhatsApp жазсаңыздар. Биринчи туут кунажын бар экен бу жерде. Туайын деп турат дейт байкебиз. Канча сурап атасыз? 280 сурап атат. 280 миң сурап атыптыр. Аркасынан жатат. О, 280 миң арттарын көрсөтүп коюлчу мына. Биринчи туут Биринчи туут. Номер. Эки тиш номер айтып коюңуз, номер. 700. 20 90 41. Чалып көрүңүздөр мына. Биринчи туут жакында туйт экен. Бир качма узолубу? Мунабу? Канча мунун? Тартып кой дейт бир тууганыбыз. 165 ургачыбы музосу? Эркек музосу менен. Биринчи туутпу? Канча литр сүтү бар? 12 литр сүтү бар экен. Баасы канча? 165 дейт. Кунажын экен да мунун, Мына ушундай арзан уйлардан издегендер болсо, номерин айтып кой. 706 07 90 07 экен. Чалып көрүңүздөр. Кана жакын болобуз дедиң, 173. Баасы 170 миң. Үчүнчү туут? Үчүнчү туут экен мына. Буюрса 2 жумада туйт. Баасы дедиң 170 дедиңби? Номерин айтып кой. 0703 70 дагы 70 79 экен. Чалып көрүңүздөр. Доставканы уюштуруп берет. Кунажындар. Mo 2 кунажын. Канча экен байке? 235 экөөбү? Экөө 235 миң болуп атыптыр. Сиздерге көргөзүп бере беребиз. Ассаламу алейкум. Канча экен бул? 94. Мынакей. Дыйкандардын тартып көрсөтө беребиз. Канчадан байке баасы? Баасы 130 да. 130 миң дейт мынакей. Чарба уйлар. 130 миңден дейт. Сокулукта. Канча экен музолу уй? Байке? 180 сиздикиби? Канчанчы музосу бул? Биринчи туучу экен да? Онлайн сатасызбы? Жок, макул. Кеттик анда эмесе алдыны карап туугандар. Биз бул жагынан кирип барат мына уй. Уй, канча экен уй? 200. Музосу мененби? Музосу менен экен, мынакей. Үрттөрү сабиз го я. Онлайн сатабы экен? Же базардан сатылабы? Алып атасыз. Канчага бул койдуң? 191 бермей атат. 191. Канчага кетти? 192. Болду, 192 кетти. Буйрусун. Жакшы уй экен бирок. Канча литр берет сүт? 15 литр сүт берет экен. Сатылды. Мына кунажындар канчадан? Байке, баалары? 105 миңден кунажындар экен. Боз экен. Боз, Бир кеңеш берген келем. Мынакей. Боз дейт. Мына кунажындар жакшы экен. Бийик. Кана көрелчи аксакандан. Ассаламу алейкум. Канча баасы? 145 сатат. 145 миң сурап аттыр мынакей. Жакшы кунажын экен. Боз окшойт, 145 миң дейт. Отамын. Бука экен да, эркек тарапы куна. Батайды койдуң го 105. Туугандар кеттик. Мына Сокулук мал базары. Бүгүн ишемби, жекшемби күндөр иштейт. Канча экен бул? Онодан кичинекей болду. Баасы музолу. 225 да адам. Бирөө музосу, экөө. Жок, үчөө 225. Кайсы үчөө? Мам үчөө. Экөө тең ушунукубу? Эки суумбу? Эмизип койгонсуңар, мынакей жанагы. Жакшы Эмизип атабы анан? Уй, жакшы экен анда, эмизсе. Онлайн сатабызбы? Канчанчы туут негизи уй? 5-чи туут. 5-чи туут. Мына музосу өзүнүкү? Бул өзүнүкү. Муну эркек ургачылары булар. Эркек бул ургачы. Бул ургачы, бул эркек. Эме берет, смело. Эмер Номер калтырып коюңуз анда. 059 91 08 92. Канчага берем дедиңиз? 225. 225 миң дейт. Артынан көрсөтүп коюң. Желинди экен. Канча литр сүт берет негизи? 12-13 литр сүт. 4-төн тең чыгат, Жок, 3 эмчек. 3 эмчекпи? Жакшы, 3 эмчек. Туразын айтты байкебиз. Кана кеттик.
Жақсы үйлер. Алам дегендерге жақсы үйлерді көрсетеміз. Uy qancha ekan bayka? 320 deydi. Muzosi menanmi? Mana. Erkek turpoq mana 320 deydi. Mana buqa ekanda o'sha bular. Onlayn sotamizmi? Onlayn. Je bir o'la. Nomer aytib qo'ymaysizmi? Nomer 0999 26 56 98. Qanchанчы muz olsun? Ikinci muz olsun ekan. Uy yaxshi ekan. Ha, ona qarangizlar. Ko'rib o'tadi. Buqasini aqtaytib qo'ying. Bizlarning daha çok o'tdi. Çalıp ko'ringizlar agar sotilmasa. Oho, suyrak. Mana bu yoqda uy bor ekan. Uy qancha? 180 dik. Sağmı? Qancha litr beradi süt? 10 litr? 10 litr süt. Şu soda olib o'tadi. Bu yoqda soda olib o'tadi-ku. Qarang, soda olgan yerlerini ko'rsatib qo'yilchi. Qaysi soda olib o'tadi, tug'andar? Qandaysiz? Qaysi soda oladi, shul bu? Ovada, eja. Men do'stim soda qilib o'tgan turibay. Qaysini soda qilib o'tasiz? Do'stim buni. Qanchaga? 37,5 berib o'taman. 137,5 ming. Baykam qanchaga berem deydi? 140. 140. Qo'sh. Do'stim qo'sh. Mart yigitsin. Bunday, do'stim bunday. Mana ushul ekan. Soda bu yoqda. Soda olib o'tadi ekan. Mana Qizitdingiz sen sodani. soda hozir o'zlarilar bitirib qo'ydi. Mana shunda. Qanchanchi tut ela bu? Inib ikinchi tutmi? Ha, den sog'liq yaxshimi? Hozir bu bo'z bu. Bo'z ekan. O'zingku bu? Ja alding bilan. O'zingku diqan ekanda, ma'qul, sodangni bersin. Tüketeyim. Qana biz to'xtatib qo'yilay tartib o'tamiz. Mana dag'ila bo'shelak ekan, dag'ila bo'shelak. Qana. Dag'ila bo'shelak. Ha, salom ay. Salam. Ya. Bir çeçenka salam. Ha, mana men tartib qo'y deydi bir tug'animiz. Malades. Mal olgani keldingmi? Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, yaxshi. Qo'shto'ga salom, Qo'shto'ga. Qo'shto'ga? Iyazga, ana Jildizga, Qo'shto'ning baylarına da. Baylarına, Qo'shto Aqsu rayoni. Yo'q, Baqiga, Motuga, Qursanqa, Qursanbayga, qisqasi Qo'shto'ga. Bardığına salam aytib o'tadi bir tug'animiz. Kommentariy yozib qo'yingiz agar ko'rayotgan bo'lsa. Qo'shto'ga. Qo'shto deydi Aqsu rayoni. Yaxshi. Mo qunajinlar kimniki ekan? Assalomu alaykum. Baholar bir aytib qo'ysizlar, qanchadan? 160 mingga. Bular bo'smi qanday? Bo'z, birinchi tutda. Büt birinchi tut bu. 160 mingdan ekan. Birinchi tut to'qollar ekan. Bu fermani qilin ne? Bunday. Uydiki, onlayn. Paradoz yaxshi ekan. Telefon qaltirasizlarmi onlayn? Aytib qo'yingizlar. 0702 10 52 62. Mana ushul yerda 4 boshmi? 8 ay, 7,5 ay, 7 ay bu. 7 aydan 8,5 aygacha bo'z 4 bosh. Çalıp ko'ringizlar. Mana tushirib berasizmi? Tushirasiz, buyursa. Munaki. To'qol. Va ekan, diqan ekan. Diqansizmi? Pashti. Ha, yaxshi. Chalaveringizlar agar alam deganlar bo'lsa, bahsi to'g'ri keladigan bo'lsa, ko'ringizlar. Qancha bayka uy? 200 deydi. 200 deydi. Buna qunajinlar bor ekan bir tug'anda. Assalomu alaykum. Bazını aytib qo'yingiz. 175 mingdan. 175 mingdan. Bular Şivitslermi? Şivitsler. Bo'z mu? Bo'z 3 ay, 4 ay. 3 ay, 4 ay. Online satamızmı? Satarız. Aytib qo'yingiz nomer. 501 0501 48 48 09 59. Yaxshi kela biroq, ha? Mana kartlardan ko'rsatayinmi? Mana shunday. Artlardan qarangizlar. Salib söylesengizler bo'ladi. Bu yoqda da uylar bor ekan, biroq egalari ko'rinmaydi. Senikimi? Qancha o'yin? Birinchi tut. He, va alaykum assalom. Birinchi tut, aytaver. Birinchi tut. He. Qoplog'i Urg'achi, bahasichi? Bahasi 190 ming so'm. 190 ming so'm mana. 12-13 litr suti var. 12-13 litr suti var. Bir öyle mi? Qaysi? Motoqoldagi va? Bu da birinchi tut bu. Bu da birinchi tut. Ha, buni qancha? 195. 195 mi? Onlayn satasizlarmi? Aytib qo'yar nomer.
470 0770 130 616. 616. Дагы барбы же ушул экөөлө? Торпок тиш бойдон. Бул жаш эки тиш боло элекпи? Музоолор ургачыбы? Ургачы музоолор менен. Чалып байланышып алсаңыздар болот. Малдык, арттарынан карасаңар кенен экен. Келечеги бар дейт. Экөөлө башпы? Экеле баш экен. Макул, соодаңарды берсин. Бул жерде дагы таза швейц торпоктор бар экен мынакей. Токол экен бул. Булар канча айлыктар? Токол 8 айлык. Бул 8 айлык. Булчу? Бул 10 айлык экен мына. Бааларычы? Экөөнү 350 миң сом. Экөөнүбү? Токол энеси Германиядан бул içinde келген. Германиядан келген энеси. Булчу? Арты искусственный. Искусственный основание. Бияктан основание. Бияктан, Onun enesi 46 öğret, bununki 35 öğret. 35 litre süt berет. Bunu 46 öğretken sutkasına. Nomer kaldırıp koyan da. 703 34 69 10. 69 10. Buna. Görünüzler. Çalıp aylansanızlar olur. Ya. Spravkalar var. Dokumenti var mı? Yok, bunlar yenilerinki var, bunlar. Yenilerinki var, bularınki yok. Çalıp görünüzler bunaki. Mına bul жерде да Кашка кунажы бар экен. Эжекебизден сурайбыз. Сиздики да бул О, Алатоо менен Норвежка аралашкан. Алатоо Норвежка аралаш. 35 литр сүт берген. Энеси? Чукулбоз. Канчанчысын тойду эже? Биринчисин тойду экен, Баасычы? Баасы 280 деп аталат. 280 миң. Биринчи туутка мына өтө чоң экен, көрүңүздөр мына. 20 литрден жогору сүт берет. Негизи 20 литрден жогору сүт берет биринчисинде дейт. Канча ай бооз ошондо? Мына жен чукулбоз. Мына Жуман içinde Buyursa, bir cumanın içinde toydu ekan. Online'a nomer aytıp koyasınız mı? 773 0773 47 93 30. 30. Ejege sentrinde turabız. Sokuluk'un sentrinde eken ejege baylansanızlar bolat. Asimleniya bolmon. Süt bagытында asimleniya bolgon ekan. Asıl tukum deyt. Makul eje, çalıp görüңүздөр. Soda bolup atабы? Тамашалашат абы. Жигиттер. Ушул жерде дагы уйлар турат. Көрөлүчү мондай уй бар экен, жогон. Вайка, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Бул уй канчанчысын туйт? Бул 3-үнчүсү. Бооз экен, Бооз. 8,5 ай. 8,5 ай бооз экен. Баасычы? Баасы 250 миң, өтө чоң уй экен. аргысы ям бар. Кайсы? Токол? Кана? Көрсөтөлүчү туугандар, мына. Булбу? Бул жакын бооз дейт. Бул канчанчысын туйт? Бул 3-үнчүсүн туйт экен мына. Азыр байкен номерин алып берели. Кайсыны? Мына экөөнүбү? 250дөн? Мынакей 250 миң сомдон сурап атыптыр байкебиз мынакей. Мына балалуу бар. Музолу. Музо сургач эркекпи? Не десек? 220 дейт. Буга bir 10 kun болуп калды. 10 күн болду. Эркекпи? Эркек экен. 10-11 литр сүт бар. Байке көрүп атат. Мунуңуз канча баасы? Бул 220. 220. Канчанчы туут? 3-үнчүсү. 3-үнчү туут. Онлайн сатабызбы? Сатıyoruz. Кана номер айтып коюңуз. 0708 0708 37 10. Доставка уюштурабыз, Жети областка доставкалар бар экен, мына туугандар. Байкен уйлары, Сокулук мал базары. Машина мал ташыган. Номерлерди токтотуп көрүп алсаңыздар болот. Мал ташыйт. Мына ушу менен видеону жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Биз менен болуп ар дайым көрүп аткан бир туугандарга терең ыраазычылыктарды билдиребиз. Видеого лайк басканды, каналга катталганды унутпаңыздар. Биз 185 миң катталуучудан аштык. Буюрса эртең Кемин Чымкорго мал базарын тартып көргөзөбүз. Кана жакын болобуз деди.